Apa denoi, pradizketan, eta beno, hemen gera Metal Gear Soliden 12. kapitulua uste dala. Eta hemen utzi genuen, palazioa inkursioa egiten, posterra dago. Badaukat, leheno batik, baina bueno. Hemen zertzen, hemen zeuren ez materialak, eta bez. Bale, aprotxatin berdeu. Ondarrezko ekaitza dago. Tartara aprotxatu lehizkeu eta tardorik ez gaztatu. Tik, xauak inaite mazu, zeaiten da. Azkarrago nokeatzen du. Hortaz, zaiango naiz. Bala gutxi hauzkat, 10 bakarri hauzkat. Fultona zenba hauzkat, hemen 7 asko. Hortaz, zengoetena da, suministroa berriz eskatuko ditut. Baino, lehenagotik estraituko ditut, ametraia horak eta gauzak aurkitzen ditut denak. Hau lertu inberdet, juteakoan. Así que zelagua itxatzin goiot. Artarau, apurtuta gertuago helikopteroa eskatu izango eta. Leheno seguna baina. Hori radar antiaeroa data. Vale. Hortaz, lehenko hemen begiratuko dut, zer daude. Planoak. Abestia. Posterra. Hemen barroan ez zerbait jongoa. Hemen mapa behituket non daudeen gauzak. Zezan dizkigu diskutatu dituztela zenbait gauzak. Diamanteak. Hemen. Pero... mortero... plataforma de armas, hauek estraituko ditugu. Lehenengo diamantea, hementxe da ona. 10.000koa. Hartu zen. Hau ezin dut estraitu, antiaeroa. Baina helikoptero etortzen bada hori hartu dezaket hau eta zea bota. Helikoptero bota ahal izango nuke. Eta ez morteroa niretzat. Hauek hartua benitu. Haue niretzat. El material gehiago. Fondotik zaten zuten matute. Aurratako taladroa da. Eta nik izan nuket ja guztia hartu etela ez? Bat esan nuke. Hau hartukoet. Gero hemen kaxa, diskutatzen naiz kaxakin, honekin.
Kaxa honekin zain leizketu. Bidei azkara, beste olako plataforma batea. Beti ere, horko tiket hori hartuta aldin maukat. Hortaz, barrura jumerko, Llama kurtuta. Hemen barruan pentsatzet ibili ahal izango tela. Misión nocturno. Epa. Kaxa erabiltzen nahi kaxio erraukan. Extraction arrived at Mother Base. Ez argi gehiagi. Development project has been added. Investigazioko gauza desente gehitu zaizkit. The map has been updated. Where are the others? Where are your friends? Vale. Jende guztia markatu igula ustet. Ostra, neko hona da B eta B, bi gauzotan. Estraitu errauka full tonakin. Eta aztu zaiteitea, eta eskatuko ditut suministroak. Txan. Please select a drop point. Supplies requested. Hortxe aterako ja. Supply drop complete. You gonna extract him? Dator, gaina silentzia horare, beira, erdia pasa daukat, gastatuta. Zortzitan nahiru, hogeita bat, perfecto. Vale, Prisoner has died. kakazarra. Denbora segon. Un bueltak ebli horko nez topatzen. Hilein dute ezea. Prisioneroa. Hemen barruan ja. Bi aldiz pentsako. Mundu guztia. Arsalinten bada kanpo aldera ateatzen dana zaiteko estraitu alizateko, hemen informazioa lortzeko esnatukoet. Where are the others? The map has been updated. Ostra, silentzia joa disparo hanbi inditut. Birekin zen bagaren desente zein da. Desgastatua. Vale. A ber, tipoan Analysis complete. neko ona ze. Bal gehiago.
Vale, ba, 3 tipo bagarri atzen dira. Eo? Ez. Gehiago. He's coming too. Roger that. Speak. Where are the others? The map has been updated. Vale. Hor diamante bat. Tipo hau ze habilitate dauzkan. Analysis complete. Baita ona, C. C ez da kristona daude etika zita S-eraino, S++etare bat daude. Baina S++ da oso arraroa dira topatzen. Gotta extract him. Marker Diamante bat hemen placed. dago. You have arrived at your destination. Marker placed. Marker placed. Marker placed. Toki hau txaina. Hiru toki hau dira. Bat hori. You have arrived at your destination. Vale, ez dago materialik edo. You have arrived at your destination. Eta bestea, 20 metrora. You have arrived at your destination. Marker placed. Non dago, akaso azpian izango ba? Guard post captured. Berri bat irutu zen, baina. Hendik jende desente gatzen da, Hemen 3 eta hor beste 6 pertsona. Eta 19 dardo dauzkat. Berez ematen dit. Nahiko dardo dauzkat. You have arrived at your destination. Zer raro. O bestela gorago dago. Diamante bat ezartzeatik ez da mundoa amaitzen, beraz. Aurre jarraituko dugu. Txarrena da, bioik dabitzala batera. КП, это Дмитрий 4. Мы отзываем поиск. Противник не обнаружен. Прием. Perfecto. Это КП. Понял. Всем боевым группам вернуться на свои посты. Конец связи. Lasaitu egin dira. A ber,
Lortzen, separatzen dian. Kakazarra. Jende lehozio oraindik. Понял. Внимание всем подразделениям. Отправить все резервы на помощь. Повторяю. Отправить помощь. Конец связи. Eskutatu egon naiz, hemen. Helikoptero datorrela seguru. Entonces granada botado. La ducha. Alarma ez dezatela eman. Потерял визуальный контакт. Перемещаю спутник. Kontuz. Jende gehiago dago gaina. Мы не можем быстрее. Вылезем, сами по себе. Конец связи. Vale. Francotiradora. Fuera bat. Tela atrazatu egiten du. Sí. Ideia berdina auki du. Joder.
Bale ez, gehiago inor ez da. Bai, handator bat. Venga ya. Kubretuta da. Loadadun guztiak ja atera behar ditut. Hau jarriko Itzein ez detengo. Zuzen arteako ditut. He's coming too. Roger that. Helikoptero azkenean ez datorre. Ez zai gustatu ze puntuazioa honaz da izango hainbeste aldiz harrapatuta. Ez. Ondo inezakeen, baina gauza ondo ez da atera. Hone ez dakitena jende gehiago etortzen hasikoan. Bai. Así que azkarren behar. You gotta extract him. Epa. ¿Dónde vais ahí? He's coming too. Roger that. Ez dut ikusten nondik gaizaiten disparatzen. Капец, Суэсси! Противник ушел из виду. Собираемся обыскать местность. Прием! Это КП, понял. Не позволяйте им застать вас врасплох. Будьте начеку. Конец связи. Штаб, это КП. Понадобился огонь. Looks like the enemy's lost sight of you. Потеряли They're врага. gonna try to hunt you down. Поблизости. Соблюдайте осторожность. Прием. No encuentro nada. Hemendik izalezko. Капец, Суэсси! Мы закончили поиски. Никто не обнаружен. Прием! Это КП, понял. Будьте бдительны. Не позволяйте им напасть на вас. Конец связи. Ez. Ez. Txarrena da. Tranquilizantean muniziorik ez dagotela. Amen, jo nahi bi.
You secured the target. Now you just need to bring it back. Extraction. Call the chopper from your iDroid. Base. You are not to use the honeybee. The order was to recover it with its ammunition. Vale. Engotena da hortaz. C4 zelaua jarri, eba. Lertu ingoet, kanpoan zeona. Radar antiaereo, tartar helikoptero. Destroyed their anti-air radar? It wasn't one of the targets, but that's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. Era gertuago eskatu zakegu helikoptero. Конец связи. Ona jungo bea, nire ustez ondoan gertuna da ona. Hortaz, arma principala hartu dut. Bale, ja frankotira hori ez daukat. Alere, hemen pasadizoa zeon, ez dakit noana. Hemen behetik. Hemen dikuleizket. Ez du baten jenderik egongoan. Копейте, СОС-7. Мы закончили поиски. Никто не обнаружен. Прием. Zer da hau? Armak joni bi honek zeamateu. Stinger bat azken finean. Joder. What? Zer da, derrumbamientoa holako zerbait? Ez. You look Skullface. well rested, big boss. My, how you've changed. You became a demon for such little weapons as that? Well, I'm sure you'll see the bigger picture eventually. If you get out of here alive. Rest in peace this time. I'll see you in hell, boss. What the hell was that thing? It was huge. Metal jarren bat. Seguru.
No me jodas, zombiak. Zombiako desertuan aurkitu inu zen. Zelako ere. It's the Mist unit. The Skulls. What's he doing to that soldier? Damn it, they're everywhere. Ez dakit orde. Bai, Skulls are too fast. borroka enberde. He had a homing weapon. Boss, maybe it's time to see what the honeybee can do. Now we're talking. We can forget about that bonus now. Vale, fiskaten deskantzatuko osasuna berreskuratu artean. Boss, that's a serious Joder. injury. It won't heal on its own. You'll need to treat it with first aid. Vale, 6 destruitu behar ditut. Hacemos pausa. Joder. You took down the Skulls. Boss, you really are a living legend. They'll call the chopper to get out of there. Bring the honeybee back to base. Oh, qué susto. Apultu nahi destraitu. Guazen azkarra, mendi. Ez. Hau. Diamante hori ez eta aurkitu, baina behar dintzait. Marker placed. You have arrived at your destination. Honaz. A ber, urruteatu bizta. Marker placed. Hona joan behar naiz. Ara mendik fulezko. Arriving shortly at LZ. Puntuazio bastante txarra emango dira. This is Pequot. Have arrived at LZ. We'll stand by. Support helicopter has arrived. Pila bat akatu ditut eta. Extraction arrived at Metabase. Baina mapan behiratu, postu bat pasa behar da. Marker placed. Hor behan dago. Txarrena da, alertan egon goiela pentsatzen. Analysis complete. Analysis complete. Bueno, hau.
Analysis complete. Tipo hori esterraitza hona izango litzake. Bale, ez dago tardea. Extraction arrived at Mother Base. Mother Basen dutxa bat hartu ergo dut dana odolez mantxatuta, no? Txuen, landar hauek. You have arrived at your destination. Exfiltrated hot zone. Nas pare. Hasi misioa, jo. Extraction Seiti lau arrived bete at ditut. Mother Base. Bat izango zen, bafaiatutena, zea. Yes, mission complete. Tipoa bizik atera That was bertzula. exceptional. Zeuru. Eman diate, ez geizki. Petatzen nun B edo C bat izango zela, baina eman diate. Eta 683.000 irabazitut. So this unit in the mist, their speed, the way they jump, it's not human. And those deformities, They attacked the Soviets too. and that Grim Reaper look-alike in charge of them. That giant thing that carried him off. What the hell are they? Cypher. And what do they want? What's their objective? Why Afghanistan? Ni naiz behaien objetiboa. There's one more thing troubling me. What happened to the Hamid? Exactly. Whole squads of hardened Mujahideen killed without a fight, and no trace of BC weaponry. What does it all mean? That's what we're here to find out. Yeah, right. If we really need to know, the truth will reveal itself. Even if it's ugly. Octopus. Boss, I'm creating a new intel team to support you in our areas of operation. Members of this team will head out into the field and conduct reconnaissance. Knowing the strength of an enemy force beforehand will help you carry out missions more smoothly. We may also learn something about the skull-faced man. So boss, that brings me to assigning staff to the intel team. There might be guys already assigned to other teams who are more suited to the intel team. Go ahead and reassign them as you see fit. Bale, automatikoki reazionatze. Berriz asignatzeko mandingo dugu eta listo. Bale. Hau da estraitutako guztia, jende guztia. Beko bi, Zeko M7 eta Dekoak 15. Ez gehiago. 19 Deko eta Eko bi. Bueno, jende pila bat estraitu dugu, Side ops list Boss, updated. we've... Mission list updated. Zergatik ezin dut
mugitu. Tontuta geratu uste. Bai. Ba, tontuta geratu. Ez dit zaiten, erantzuten. Gola zeitxita berriz emerkoet. Ba, bueno, hemen utziko du kapitulua. Urrengoan ja zean Mother Basean egongo naiz. Eta behiratuko eta berze arma mejoratu ditzazkean da. Eta espero, bueno, hau izan da guztia, espero duzuen guztoko izan dela. Eta aurren arte, aio.